Friends song kaisa good news tabok job notification te waisa katal sokphai philaha Tpsc ni tege engke mahafane full notification sokphai akho bophroni simi apply khaimana te hai rok rojaya tongkho engke pura details rojaya khota engke sokphai pro te waisa roi ronai apro apply bophroni sing khaimana bohai rok ke roi ronai ta apply link sokphai la hangke ang te waisa update roi ronai engke ni rok ani channel katal ko subscribe khaise ko tong hangke subscribe khaike tong ro de ang mahai ke to bogai pai hangke ni rok boche pro siwi tongani bagai engke ri nai ne lene engke tak Tpsc ni tei na jangnai child development project officer Cdpo ta amangke group engke b ngai engke je ICDS office boni under ke samangma khaine bohai ta engke or jaga beton rok engke manai sekang pila hala hangke 10,230 টাকা asake manai engke pon pore ke lo beton sokinai 34,800 bai ke manai ta engke te allowance rok tong ko bai ke te kebangma te kebang mane te ke ma pine bai ta engke essential qualification busuk nangnai engke bachelor degree from a recognized university arone nang BA phakai tong de hai ke M phakai tong de je phan nang course na wi pore la hang ke ne degree na ja hangke nang oro apply khai manai engke desirable engke or jaga nang kok borok bengali bo hai ke kok magani na nai engke SC ST omo vacancy engke nai ne le engke SC bo engke korei engke ST ni bo khoroksa na jana UR engke joto roma or khoroksa na jana engke total post 2 engke Panchayat Executive Officer Group C non-gazetted under RD Panchayat or Panchayat ni go najangnai Panchayat Executive Officer ni ko hingke beton rok busung manai hingke 2018 ni rule hai ke manai hingke 5,700 ke manai pon pore lo beton bare nai 24,000 hingke te or jaga te other allowance rok tong ko bohai ta engke qualification busung nangnai engke graduate from a recognized university or its equivalent pass engke ni rok graduate pass engke ne ta bachelor degree bohai degree pass jang la hangke ni rok apply khai manai ta je phan nang arts pa porai tong de bohai science pa porai tong de hapone apply khai manai bohai engke or jaga engke knowledge tonga nangnai kok borok te bengali engke computer certificate rok bo tongani nangnai bohai ta engke oro SC o total post na jangnai 68 engke or jaga ex serviceman rok ni bagui khoroksa engke ST o hingke 124 engke ex serviceman na jangnai 3 engke UR ni go hingke joto apply khaimao 208 engke ex serviceman na jangnai 4 engke total na jangnai 400 engke bon pore te tong khor jaga omoke apro hai sokphai nai bohai ta engke tabo full notification sokphai ko full notification sokphai la hangke ang roi ronai apro hangke ni rokani channel bai kereng ge nai tong de bophroni sing apply khai manai engke bohai rok ang ni update roi ronai engke te ni rokni friend song no bo share khaike sirolai ti haike brok bo je siwi tongani bage haike sokphai la hangke apply rok khaigani bage engke asung joto no HAMBAI